زەوی چوون و موسم ژی نەما. لوقمان جۆتکارێک ji گوندەوارê Amûdê ye. Hêviyên wî bi mûsimekî baş têk çûn. Piz berda dexlê xwe û destê xwe jî jêşûşt. Luqman genim û nîsk çandibû. Lê baran nehat û geya jî hişk bû. Ev halê piraniya cotkarên deverê ye. Yê ku piz berdide nav û yê ku bi trektorê cot dike. من کەسبەرا دانی بوو کەمون دانی بوو مگەنم دانی بوو تشتێک جوان چێ نەبوو کەس بەراوا پەز ناو دەیە ئانا پەز فرۆتی پەز کەمونش خۆ دەرنەکەت ji binîvê û zadê me genimjî wallah ew genimjî ew jî wêj pez re bê mûsim xerabê ev tiştaya jî giş netîca û baran nehat baran gelkî exirî û mintiqa me ekteriyê wê bi şeklekî am giş bejiyê û ser baranê yê. Nebarîna baranê zirar li xwedîkirina ajelan jî kir. Êmê piz tune ye û xwediyê wan bi nirxekî erzan difroşin. Gelek ji bazirganên ajelan bi pereyan dexlên têkçûyî digirin û pezê xwe berdidin nav. Ji ber got peydakirina xwarina pez jî zehmet bûye. شوتي بدربة كيرت إيه هنا كابيتري أو جولوني إيه هنكا كيمتري أو جولوني قش شوتي تشكي لله تينا ماي بالدربة كير شوتي حيوان نافدنا أمي فان هذا روجاجي وان كوكا بخنو أمي بدي خو كامي شلوك كجي يا دويم شرجيكن ويا فروتين جناية فروتين أم دبن سوكي ورجي برخكي أهولو مبر بقيس برانكي برانكا مداب دست حزاري او جي 2000 والله مغرادي رمضان جيراني خدي وكيل بي وازهاتمي والله Çandinî li Rojavayê Kurdistanê ji xelkê re cêderek aborî serekê ye û bi nebûna mûsim gelek zirar li xelkê tê. Ev e çend salin mûsimekî baş nehatiye û berî wê jî bi dehhezarên hektaran hatin şewtandin. Tevî rewşa aborî ya aloz, gul û derdên xelkê bi nebûna mûsim zêde dibin. Ekrem Salih Kurdistan 24 Gundewarê Amûdê